première dame Mialy Rajoely. Za tsy ampivolagna anao fa niany ndraiky za ivolagna anao voatery zay mivolagna en tant que zay citoyen malagasy droit-né mivolagna mananjanaka telo anao aroe la vavy toka bavalia koa za madame narary anao niteraka ninao fa nireto vahoaka malagasy niteraka tsy narary fôtony ninao cœur naturel original fa nireto cœur à vie cœur à vato 16 ans aloha tsy ampidiriko les 25 ans 16 ans anareo teo tamy pouvoir anareo io anareo ne tsy nahazo pouvoir azaveko aminao ne madame Mialy anareo tsy nahazo pouvoir vadinao tsy nahazo pouvoir fa alabato navianareo io nitorogno nino are-pirenena firy na lafiny vadinao firy nahondragna ny vadinao tamy fotoagnandro taony bois de rose taony volamena safira tsy volagniny kenao koa mahatsary marary hoe fônaka marary zanako andeha volagninareo ambara vadinao miala simple ni ambara vadinao izy miala izy koa tsy nitireny ologno na avy teo hoe walahy tsy nitireny tenda na avy teo miala olobe foringa madame Mialy mararinao mararine raha ataonareo ne mamparary zay madame Mialy Rajoely mba firy promesse nataony vadinao tagnatin'ny folo-tsao tampotôla tamy vahoaka malagasy firy nataony firy nitaterakany namany mpangalatra namany mpamon'olo anareo sady mangalatra anareo mamon'olo anareo migatra olo anareo manambotambotr'olo tsisy dikany aboagatra politika madame anao koa madio amy ratsy ataony vadinao sy zanakanao aboagatra politika io aezako anao hoe anao madio ambara vadinao aboagatra politika niany ty ro gatra politika ro ne tsisy nagnondrana bois de rose ro gatra politika ro ne tsisy nagnambanimbany gasy ro mpagnano ro gadrenareo gatra politika ro ne tseniky nagnondrana volamena tsy hita madame Mialy Rajoely za tsara nivolagna anao fa niany aza mbanina vahoaka anareo kaza magnano ranomasimboay larme de crocodile ni ataonareo io e ino moa placen'ny zanakanareo agnatin'ny gouvernement ny Madagasikara agnatin'ny fitondragnany Madagasikara